Ikaze mwese ku bakunzi b'ibiganiro biva kuri radio na televiziyo Minembwe TV aho muherereye ni muri gakondo mu karere ka Minembwe. Turi kuwa gatanu ni tariki 7 ukwezi kwa gatatu mwaka 2025. Umunyamakuru nujya umenyereye Ndunezerwa Benjamin hora mu karere kugira ngo abagezweho ibigezweho. Abamama mu karere ka Minembwe bafite imbogamizi nyinshi cyane ziganjemo kudahinga ndetse n'ubucuruzi. Ibi byatewe n'ibita byabaye muri kano karere ka Minembwe bimaze igihe kirekire. Abamama ntibahinga kubera ko iminsi myinshi abari y'ibita. N'umunsi ibita bitabaye baba bari mu kaga kuko imitima imaze igihe yari ikanze. Abamama bavuze ati guhinga biragoye kubera ko n'igisambu duhingamo ntabwo tucizeye kubera ko abasirikare ba FARDC babaga muri kano karere ka Minembwe birukanwe na twigwaneho bava muri kano karere bagiye bahunga urusorongo ku buryo bamwe bagikomeje kugaragara mu bisambu bigatuma badahinga kubera umutekano muke. Bijanye n'ubucuruzi y'izashara ntabiva Uvira ngo bihuruke mu Minembwe kubera inzira zagiye zisibwa n'inyeshamba za Mayimayi bituma ibi byashara bitarenga mu Minembwe. Abamama ba Minembwe bavuze ko bari mu kaga gasa nako. Basabye abagira neza bari hafi na kure kubafasha kugira ngo babashe kurera abana. Bavuze ko bitabaye ko vuba na bwango hagiye kuza ingwara ya bwaki ku bana bato. Abamama bavuze bikurikira. Ese mama mu karere ka Minembwe n'izi imbogamizi mufite ushobora kubwira abatwumva kuri Minembwe TV? Twebwe dufite ikibazo cyane, twagize ibita biratugora cyane, nta muntu wasohoka mu nzu ngo arakora kandi kazi, nta kazi dushoboye gukora kuvuga kugira ngo ugende ukumva ubwoba bwo gusohoka mu nzu. Dufite ikibazo inzara yatwishe, turi mu kwikoza ku kantu k'umunyu, waje kugura umunyu wageze gura 500, ubwire ko turawugura 5,000 5,000. Ukaboneka ko umuntu udafite ubushobozi izo bintu zose tiyabigeraho. Abana tibakinywa ta mata tugira, ta sukari, ta umunyu, ta mavuta. Ayo mavuta ishipa ryari ku 6,000 ubwine riri kuri 20,000. None ivyo bintu biratugoye cyane. Turi abavyeyi, umuntu ari mu gutekereza haroza abana akumva afite ikibazo. Kaje jewe wavuga uko nguko ufite abana 7. Muri abana 7 ko ndatekereza ukuntu uzabarera ibitekerezo zatugoye. None ga mufite ubushobozi k'abantu badukuriye kabagira neza, nukuri mwo tugira neza mukadufasha kuko ibibazo zarenze n'abana bari mu kugwara, ta miti tubona. Ubu nyine ngo nukuriha nuko kuriha ta miti hari, ta miti dufite. None ga muri abagira neza mubidufashemwo kuko twebwe ta bushobozi dufite bwo kuvuga ngo twoshobora tugihinga, ta guhinga guhari kubera nugira ngo uhinge urahurirana n'umwanzi, abanzi babaye benshi. None ga muri abagira neza bashobora kutugirira neza mudufasha mukazadufasha kuko mutura mudufasha. Tage mwatwibagiwe n'ubu nyine kujya muza mudufasha muzatwibuke kuko ibibazo ni byinshi dufite. Izo zo kurya ivyo twavuga kibumba gifu ryari ku 10,000 ubu nyine gihagaze ku 20,000. Utishoboye ga hariyo bamwe bishoboye n'uwishoboye nawe tishoboye. Ubu nyine buri muntu wese arananiwe intekerezo zatubanye nyinshi. Turi mu kugira ibibazo zo gupfusha, tukagira ibibazo by'inzara, zose bikatugora. None ga muri abagira neza mugende mutugirire neza, muzadufashe uko mushoboye kakwa kundi mutura mudufasha temukatwibagirwe. Icyo nicyo kibazo dufite. Hari aho waruvuze ko muje mu murima mukagira ubwoba. Ese ubwoba mugira mugiye mu murima n'ubwoba bumeze gute? Ubwoba tugira n'umwanzi ukiri mu gihuru. Umwanzi baravuze ngo bamwirukanye, nyine barabirukanye baragenda barahava, ariko ntabwo bahavuye. Abenshi uri mu kugira gutyo wagira ngo utere intambwe kabiri ngo nguri umusoda tukamubona kandi gaba ari umugira nabi, ntabwo abafite kutugirira neza, ntabwo abatwishimiye. Izo zose kikaba ikibazo muri twebwe. Atekereza kuvuga ngo uje mu murima, abenshi bahungiye mu mirima, ntabwo bigeze kuva mu mirima, niho gabariga kugira ngo bagende babatorayo izo kurya. None ga nicyo kibazo dufite. Muri ibibazo hari ubufasha mwagiye mubona uva ngo hanze abamama, hari ubufasha se mwabonye bagiye babunganira? Oya ntabwo turabona. Ndabufasha turabona kuva ibingibi bibaye, ntabufasha turabona. Hanyuma n'uwe butumwa utanga kuri Minembwe TV?
twebwe dushaka ngo badufashe abashoboye badufashe twebwe ubushobozi bwacu bwarashize n'uwari udufite twarashize kiveri y'umunyu twageze tugura 5 ubu nyine ko turayigura 5,000 ubushobozi bwose bushiriye aho ngaho k'isukari yo iyo abatwara tunayibonye y'ibeye ariko n'iyibeye twarayibuze abana ubu nyine abana batangije kubwara za bwake nta kintu abana bagifite. Muratubwira imbogamizi mugenda muhura nazo muri ibi bihe dore ko hagiye bitambara n'ibibazo byinshi bitandukanye ese abamama nizihe mbogamizi mwagize? Urakoze cyane journaliste turashimye cyane kubw'iki kiganiro duhaye. Dufite ibibazo muri kino gihugu cyacu twagize intambara zikomeye cyane intambara zo kumara ubwoko n'abari bamwishi abamama baragorwa cyane kugeza uyu munsi n'abana dusigaranye mu mazu nta munyu nta sabune ntitugera mu masoko nta kintu na kimwe ubuzima bwose nta projet n'imwe ibintu byose birahagaze mu minembwe ibyo bintu biratubabaje rwose izo ni imbogamizi zikomeye zitubujije amahoro tutabona uko twabivuga. Abamama nuwe butumwa mutanga kuri Channel Minembwe TV abadutegera abamama nuwe butumwa cyane n'izihe mbogamizi mufite zikomeye n'izihe mpungenge zanyu mushobora gutanga? Akoze cyane ubutumwa icyo twababwira twabakangurira kugira ngo mugerageze kabisa kurenganura abamama nabo bafite ibibazo bikomeye urabona kubura abana ukabura nabo sigaranye ukabura icubana ikibazo n'ibindi byinshi bizanywe n'intambara tutabasha kuvuga bikomeye mwagerageza uburyo bwose mukaba tukangukira kugira ngo mube nk'abadufasha. Ese ibiba bibaye kuva hashize imyaka igera kuri 6-7 ese hari ubufasha mwabonye buva ko hanze se bubunganira nk'abamama? Nta bufasha twabonye bamwe bagenda bafashwa bamwe nyine amagurupa amwe ariko abandi benshi ntavyo babonye namurabizi intambara izayica byinshi ariko nta bufasha twabonye ntabwo twabonye kabisa ntabwo tuzi. Kuri ubu se abamama muri bibazo ni ikihe cyizere mufite cy'ubuzima? ubuzima gusa twogira icyizere kubera Imana ariko ntituhaduhinga twirirwa ku misozi duhagaze nta kuntu wakwirirwa guhinga abana amacumu baraswa bagira gute amoko yaraduhagurukiye ngo twicire abana ntituhaduhinga n'ukwirirwa duhagaze ku marango tureba ibihaye biba twirirwa tubona ibihaye biba gusa ntituhaduhinga ntituzi ubuzima bwacu uko buzagenda Imana niyo twohanga amaso ariko ntacu tuhadukora kuko nawe ntiwohinga umwana wawe hayapfa. Ikibazo cyane kiri kwisonga ni ukuvuga ko ari ubuhinzi butaye bukorwa cyangwa hari ibindi bikorwa bizahagaze? Ibintu byose byarahagaze ntiduhinga ntiducuruza ntituhaha abantu urabizi ko abantu benshi badahinga abantu benshi basigaye no n'abasaza batakigira abana bari babeshejweho n'amasoko nta soko nta bintu bihari habe na kimwe urumva ubuzima bwose bwagize ikibazo tutabasha ku bintu byose byarahagaze ntituhadupfusha ngo turareka ngo turarya no kurya ntituhaye turya. Turabashimiye.